ما در بینوی دوشنبه سیتی در آفیس جمعه تیوی قرار داریم و اینک برنامه هنرمند رو آغاز میکنیم. با ما باشید. رفتیم. اگه غیبت چون نشود نگیرن که دانشجویان شیشتو در یک برنامه ما رو غیبت کرد. غیبت نه من نه طرف فخردینم نه طرف منیجر ما کارشو ندارم نکیم چی در کنه همین گپایی گفتی همون که گپای نلازم چی لازم مخی من اگه دیگه نمیدونم هم پوچمان تنک بود هم شکمون گشنه بود هم مردک باریم بگیم گروه عربشا دانشجویان هنرمند سراینده حجمنگار اکتور تئاتر سیرک دوستمراد شریپوف شما را خوش آمدید میگیم خیر آمدید میگیم کلاون مسخره باز داریم خب وقتی ما ادبیش میگیریم یک جوان تشکر که آمدید راستی ما همینجا از انتظار یک کم ترک پاچه ما را کشید زنده باشید عذر میپرسم شما سر اول چی میگین همین برنامه مدام هر کس هم میپرسیم سر اول چی میگین سر اول من چی میگم دعا میکنم که همه وقت همین جیبکای مردم تاجیک پری سومونی باشه خنده در لبانشون سخرانید باشه اما اندو عدیلشون رو دلید باشه همه وقت جوانا در خدمت پدر و مادرشون باشن نامبردار ملت و نامبردار وطن و نامبردار همین تاجیکستان عزیز ما باشن تاجیکستان هم با مثل بهاران سرسبز و گلریز و زیبا باشن زنده باشن که گلریز در اینجا خوش کردیم گلریزی دوستمراد خب شما در بسیار برنامه‌ها اشتراک کردین از طریق بیوگرافی خودتون مردم خبردار هستند من از چی پرسیدنی هستم شما همه گروه عرب شده وقتی که شامل شدید شما رو کی در این گروه عرب شده دعوت کرد این یک خیلی شیدگیه که یگان کس دعوت کردگی نیست ما یا دیگری ما دعوت کردگی نیستیم ما همه در همون وقتی فقط رول بازیدن ما یک جای شیدگیم ما سه نفر سنت‌الله میرزایوف کامل جان بیردیف و من بنده دوستمراد شریپوف هر سه همکورس هستیم سال 2001 در دانشکده صنعت و فرهنگ جمهوری تاجیکستان داخل شدیم و یک سال پیش ما سعدی اسماعیلوف با همراه فخرالدین بغیوف داخل شده بودیم یک سال پیش و دو نفر برنده یعنی راوی برنامه‌ها میشدن چی 9 سپتامبر میشید چی پرازنیکه که میشید سال نوی یا که نوروزی و دو نفر راوی بدن و ما سه نفر فقط رول بازی میکنیم مقصد همین سال 2001 ایروز همین 9 سپتامبر ما در دو مسلکی رول بازیدن سر کردیم و دو نفر برندگی میکردن با خیلی در چند برنامه هم گفتم میره که ولی خیلی میششتن دو نفر رو خال در زاشتگی یا که دری سمالیات دام با او بپردن میگم پریده تور هندوستان دایم یک ترقص هندی بعد دخترکای زیبایی همون دانشکده میبرندن هر دخترای خضراسی خوشو بودن رقصای ایندیسکی میکردن رامبالا رقصای ایندیسکی میکردن با مقصد میگن انا توری وای تاجیکستان اومدیم اینجا که جای خوشونی با تاری کلوب ده یک تا نای باز می کلوبی شود با وجود نای نوزا بودن بعد نای تو گفتن نای باز می کلوبی میکردن بعد میگفتن او انا راست دوشنبه شهر خوشونی با کجای راست این استودی سناده میگفتن انا راست این سناده که باشم یا که سرود میخونن یا که میخنده من میخندن با ما رو بچه‌ها بریگادا میگفتن بچه‌های بریگادای دانشکده با صحنه میگفتن با ما میبرمودیم مثلا صحنه‌چه بازی میکردیم میخندیدیم تقلید کاری بسیار میکردیم تقلید بزو مقصد تمام اون تقلیدا رو ما سه نفر میکردیم بعد همین خیلی شد که همون کنسرت ما مونده بودیم استاد میراحمدوف موندگی بودن همون کنسرت همون سال 2001 2002 دو سال همون کنسرت ما موندگی را باختری حوزیره قرغانتپه پیشینه اونجا موندن اونجا رو راست درونی کلوبی باستانی بعد همدانی در تمام ناحیه ها همون برنامه ما میرفت با ما آهسته همین خیلی شد که ما باید دو نفر برنده مقصد که رقاصه داشتیم و دیگه حافظا رو داشتیم بسیار وقت ما باید دو نفر برنده ما سه نفری ما یک دیگر منقطع وای میکردیم باید ما رو یاردم میکردیم ما باید رو یاردم میکردیم در همون وقتایی که میشید مقصد که وقتایی میشید که باید ما گم میپرفتن ما باید رو گم میزنیم کاری میکردیم که خلق بخندونیم هر جا وابسته داشت با همین خیلی شد که دیگه همین سه نفری ما دو نفری باید یک جای شدیم و دیگر رو نبردیم و خمون کنسرت میموندیم هر جا داد تمام این نوعی ها ما کنسرت مونده میگشتیم بعد همین یک سال دو سال تمام اینجا گشتیم
алакай моро туй мебурдан институт мемодан мегуфтам ки бачаҳо бор омадиан мегӯян ростай мегуфтем мо ном надоштем ки мо ким чем хеле мо намедонистем мерафтем ту ёда баромад мекардем меомадем амхелӣ баъд гуфтем ки биё як ном мемонем баъд пеши убайдулло раҷаб рафтем баъд гуфт ки ғуруби азрозил бимонед мо гуфтем хеле ном чи хеле ғуруби азрозил баъд гуфтем хай тоҷикони навбаромад бимонед наве таҷики ҳамаам нашид баъд саъдиҷон исмоилов гуфт ки раиси гурӯҳ мо гуфт ки ма гуфт мада баъд ки ҷое мерафт роли ғарибшоро бозӣ мекард ай гуфтам роли ғарибшоро бозӣ мекард ман гуфт гурӯҳмона арабшо мемонем гурӯҳи ғарибшо гурӯҳи арабшо ба он вақто ҳар як номе ки мемонди вара таҳлил мекардию гап мезадӣ ки арабшо чӣ маъне дорад ғарибшо чӣ маъне ба мо арабшоро кардем ки арабшо аз рӯзи азал бо шӯхиҳо омадаем ҳар як ҳарфда арабшо мегуфтанд чӣ маъне дорад ва мо мегуфтем ки арабшо аз рӯзи азал бо шӯхиҳо омадаем гурӯҳи мо ҳам хеле мақсад ки ман ҳамин саволат додане будам ба шумо ки арабшо чӣ маъне дорад рости ман аз шумо аз гурӯҳи арабшо гиламандам ҳастам чунки аз пушти гурӯҳи арабшо чандта биза чандта гов гум шудагӣ буда вақте дар телевизор баромад мешуд мо анамита дар таги телевизор гурӯҳи арабшо тамошо мекардем ё ин ки сироҷиддин фозила тақлид мекарданд ё ин ки манеҷаи давлат буд дар онҷо як вақт хабардор мешудем ки гова дӯст бурд ё ин ки биза дӯст бурд ман ҳама вақт гулагонда пулшад бастанаид мекардам ҳоли мумкини ҷавоное ки ҳозир омадиян мақсад райб мехонанд дига мекунанд ҳоли мумкин ки надонанд чӣ гапу чӣ хабаро буд вақте буд ки аки таърифам шавад гап мезанам ҳамин гапа бояд бигум таърифам шавад вақте буд ки домоду арӯз худаш тоқа мемонд ҳофизу авсу тоқа мемонд гурӯҳи арабшо дар телевизор баромада сар мекард ҳама медавид ба сари телевизор мерафт домоду арӯз қатъи усу ҳофизо тоқа мемонданд ҳеч ки дигар дар саҳна дар гирди домоду арӯз намемонд ҳама медавид мерафт гурӯҳи арабшоро тамошо мекард ин хеле рӯзошам шидагӣ мо баъзми ҷавонӣ доштем фақат шанбе якшанбе мерафт шанбе якшанбе дар хотири ман ҳаст бисёр масад ман аслан хурдсол будам дигар ҳамсояҳо дигар ҳамсабақоне ки доштем масад ҳар тамоми мардуми деҳа ё ин ки медидам шоҳид будам ки вақте ки ҳамин шанбе бегаиё сар мешуд ҳама дар таги телевизор гурӯҳи арабшо тамошо мекард гурӯҳи арабшо дар ҳақиқатан ба ҳамун замонае ки буд мардума розӣ мекарданд дар саҳна тақлидкорӣ мекарданд ё ин ки шӯхӣ мекарданд мувофиқ буд чаро ҳозир чунин намешавад бисёр саволи хуб додӣ бародар бисёр саволи хуб додӣ юсуфи гулрезӣ он вақто ҳамин хел буд ки мо як фикр доштем дар сармо як фикр буд ки мо дар донишгоҳ ва ҳамин институти санъат даиму мо санъати мо чия ман актёр драма ва кино хондам ман мегуфтам ман актёрам фақат як роҳ ягам гуфти урсо як цел доштам ман актёрам бояд актёри кино як буд чи барои ханда ё ки барои кино як чи як роҳ як фикр дар сарам буд фақат тамом ана ки ҳозир ки калон шудем ин тараф зану кӯдак ин тараф хонаҳоро соз кардан дар кор ин тараф як ёру рафиқ биё мега ин тараф ҳамин вақте ки калон шидан мегирифтай ҳамун дарахт калон шидан мегирифтай панҷаҳош калон шидан мегирифтай шохош ишда биё иш мемона ишда биё иш мемона ишда биё иш мемона ҳам хел шидагием ки ҳама мегӯянд ки холаи ҳама коро немкора ҳозир ҳам хеле шидагием мо як корро карда наметонем барои чӣ ки якҷоя нестем он вақт буд мо якҷо дар як комната мешиштем дар як синф мешиштем фикр мекардем то бегаре фикр мекардем ки мо пага чӣ баромад кунем пага мерафтем ҳамуро мо баромад мекунем ки як ҳафта меистодем фикр мекардем рола бозӣ мекардем такрор модари дониш аст мегуфтанд так меганам устоду такрор мекардем мерафтем ба ҳавас ба қизиқ баромад мекардем ана ҳозиро моҳ мешавад ки як моҳда як бора дигариморо мебинем 20 минут мебинем он 20 минут мо чӣ фикр кунем чӣ гап занем чӣ хеле мо барем баромад кунем ин чизо фақат ҳамин касби мо фақат кор металабад фақат бояд кор кунем барои ҳамин кор ки намекунем саъати пасда мегӯяд гурӯҳи арабшо ва духтараке ки буд бо номашро намедонам лекин манижа буд номи худаш манижа буд хоб манижае ки буд масад ки шумо кай айҳам пошидед баъде ки мо донишгоҳро хатм кардем баъди чанд соли фаъолияти гурӯҳи арабшо аз ҳам баъди 8 сол рости гап сади исмоил вай ма зан гирифтам якм айҳамашда хурдсол ма будам айҳамашда пеш ма зан гирифтагим ҳам гурӯҳмона зан гирифтам мақсад ма айқафур вақте ки зан ки гирифтем дар шаҳр ки хона ки надоштем ма мақсад ки зан ки гирифтам ма
рафтам қишлоқ як моҳда як бор меомадам баъд Комилҷон Бердиев ба давлати рус рафт Россия рафтам ва ё 1 сол 2 сол дер кардам ҳамин иш клипи гап ки майда мо пароканда шидем мо фикр мекардем ки мо якҷояем не ки мо якҷоя набудем ба телефон гап мезадем ки хайсози тинҷи мақсад мо фикр мекардем ки якҷояем не ки но якҷоя набудем баъд аи ма хизмати модар ватан рафтам 2 сол дар хизмати модар ватан будам ма омадам бо Фахриддин гурӯҳи арабшомон Фахриддин Бағаев мо бо намедонам чӣ ба чӣ коро ки ба як гуфте ки дипломи фаршивӣ тайёр карда чӣ кор кард ки вайро тарма кардам ма хизмат омадам вайро тарма будам ҳамин иам як насиб ай ки мо якҷоя нашидем дар ростигам ана ҳозир шуморо зиндагӣ аз ҳам зиндагӣ аз ҳам ҷудо кард ана дасти ягон кас набуд худоро шукр ки ҳозир якҷояем но якҷоягии мо барои чӣ ба пеш намерав ки ҳозир бо мақсад ки барои якҷоя шудан пули калон дар кор мо 5 нафар якҷоя кардан беҳад қин аст ҳар кас ҳар гап мега ҳозир 5 як оила осона хӯронда мешавад ки 2 оила ё ки 3 оила мо 5 оилаем барои 5 оиларо мо сад ки якҷоям кор кунем мо оиламонро хӯронда пушонда наметавонем мақсад нама туй мерам ту туй дорӣ میاییم ما میگم که اگه 500 دلار بده ما 5 نفر میریم 5000 بده ما 5 کس میریم تو میستی میگی که ما 5000 ندارم خنده 1000 سوم یا بالا میکنم میتم مجبورم که ما مجبورم که ما یک خدمت برام یا که فقیدیم برام یا که سعدی برام تویدا برای همین خم ما خلق بوی باشه ما یک جای زکات کنه ما یک جایی خلق که مقصد زندگی خیلی هم دوازی معلومه مقصد پاستی است مقصد 500 متر 1000 سوم ما خون تو میریم یا که 2 نفر 10000 متر 2 نفر میریم با برای هم قطعی حافظی من قطعی روز بیک فایزالیم مقصد فقیدین دیگه و دام قطعی دیگه و دیگهش سنت الله دیگه و دام قطعی بعد روز همون کاری دولت میکنیم کاری دولت هم خیلی خطور میدونید که قین کی است ما در سری که دولتی هم سنت الله میرزایف در تلویزیون ورزش های سعدی اسماعیلوف در فدراسیون فوتبال های راستی که یک جای ما را کردن قینای همودم کوشش میکنیم که وقت مون بیویم یک جای برآورد کنین یک سوال دیگر همون منیجری که بود تقدیری وای چی شد؟ وای در روسیه با شوهر برآمد و دختره که پامیری دخترک بود در یک هم شهری خودش در شهر مسکو گرفتگی زندگی کرده است باشه روی شنیدیم هم دیگه راستی یگان اخباری تازه نداره نه یعنی که وای با زندگی خودش آواره شد خب دوست مراد بعدی گروه عربشو پراکنده شدن شما با چی کار مشغول شدید؟ من راستی گپ همه وقتی که هم گروه عربشو هم بودم ما شاگردای خود داشتیم راستی گپ عبیدالله سعدالله بود شاگرد ما اکمل جمعیف بود شاگردای ما بوکی بود بسیار شاگردای داشتم که درباره من بودن مقصد که کار و فعالیت میکردیم اینا کوچکار علی جان زاهدی بعد از خدمت اومدگی مقصد که او شاگردان بودن و ما عدل نقطی و رپ میخوندم و با ما چیکارایی نمیکردم مقصد شما رپ هم خوندگی هستید شما میتونید کوزم یک چند خدر رپ خونیم برای وای پرابلم روسی تاجیکی انگلیسی تمام اینا تاجیکیش رفتم گفتم اونا بودن اگر برام میرم من رفتم که نیومد یو چملک و جوش میگیریم تو خنده بلاب من بوسه طلب تو عالمی ناز مزر نیاز تو هم خیلی رپ خوندگی هست من یک سرودی که چی کرده بودم گوش کردم تا قطعی عبیدالله سعدالله بودم میگم که همه گاه ما برن ما دختر میبریم همونجا راستی اول با رخت رپش گوش کردم برای ما یک تعجب آور بوده چی نبودش باشه رپای هم وقت هم تاری بود مودا که ما هم مقصد نه بچه که یاش بدیم بعد خیلی میگفتم چی خیلی بودم اولش من هم گو مول بارم ما دختر میبرم خیلی بودم تری چیش بود مشاهده که پیش پای یاریم خلاصه که سرود همین خیلی بسیار هم سرودی اوریجینال برآمد همون کامپیری که در همون نقش بازی کرد کامپیر سالتوزان حالم اون کامپیرک زنده میرم میبینیم چه خبرش میگیرم او هم قشلاقی مونه همون سالتورا کی میزنه اون سالتورا در جای کامپیر اکم لباسای بره میپوشم اکای ما دلمرود نمیدونم هم دلمرود سالتو میزنه در جای کامپیر کامپیر خیلی مسافت میکنیم در اکتیورس کی برای چی میگن جوش عوض میکنیم جوش عوض میکنیم بله بسیار هم خوب دوست مراد ما قطعی مخلصا یک چیز خرسندیم که اما کلیپی زنگیر نبودم آخر رسید بالاخره نکنید اوخی یکم چی میگن مایک تایسون
ай одама бисёр задана рекорда гирифт ёки худорамти Мухаммад Али ай одама бисёр задана чанд одама ки зад рекорда гирифт ҳамин одамизод як коре мекунад ки ёки рекорд шава ёки дар ёди одамо бимона мо варзишгаро мо санъаткоро ҳамин бояд мо фикри мо ҳамин бошад ки мо як коре кунем ки дар ёди одамо бимонаву дар нақши одамо бимона ёки бигӯям ки на табуд бисёр буд то ҳозир кинои Санта Барбара мегӯянд мегӯянд неким Санта Барбара кади ку мегӯянд ку ман ҳамин киноро дидагӣ нестум намедонам ман ҳам надидам лекин номушаш бисёр шунидагӣ номуш то ҳозир ҳаст ман ростигам надидам ҳамин киноро ягон ҷо неким кинои Санта Барбара кади ку мисол ки ҳамун чиз дар таърих мондае ки ҳамин гапора мегӯянд хоб и клипи Зангена будам ба охир расид ё ин ки ёки бо таваллуд мешавад уш агар дар дасти тай бо нависти агар ҳамин Зангена будам ман якум ку чӣ мегӯянд сарлаваш ҳамин нависта ки тра чанд бор гуфтум вале ман зангир нестум акам дар Россия ҳай бояд мануш бистум ки рӯзум надодӣ хурдӣ дилу ҷигар ма смсод рӯҳӣ ҳам кай ай хохестум баъд Юсуфҷон омад ман пешниҳод кардам мирам гуфтам тамоми суруд ҳам стили ман ҳам шери ман ина гирифтем якташа дасти гирифтем дига усехмон мо ҳамин мегӯянд ку ҳам якташа ки ёфти усаш бо ҳамро иштараки хапиди усаш кашидан мегири худаш омадан якумша гирифти демша гирифти чорумша ман рафтан гирифтем ҳамин Юсуфҷоно занг мезанем ки бинавис Юсуфҷон нависта вардан мегирифт ол як таи дигам хоб ака секрет буд ҳамиҷада бигем як таи дига ҳастай насиб боша мавзуна шахсе ки дар клипи ҳафтум ҳаст кинои чидам зан ё маъшуқа ҳастанд барои он касар нависондестем хулоса тақрибан тамом шудаги кайк бекор шем рӯй мебурем иншалло рӯй навор мегирем пешкаш шумо зангирам нестай дар бораи ошиқиам нестай и дар бораи шахшахаи зану марда дуруни оила зиндагии оилаи ҳозирада ҳастай хулоса ки албатта пешкаши шумо мегардад мо кӯшиш мекунем ки бисёр ҳам як чизи хуб барояд ки мисли ҳамин зангир набудум рӯзи ҳар вақте ки мо агар дар ёдат боша аз ҳамин пеши сирк вақте партофтем клипа ай пеши сирк чиштем мошина то чира рафтем садбарга хамидем дар телефона хабар рафтем 10,000 хестай то зелёнира пиёда рафтем студия импродакшн буд уҷа дидем уҷа ҳар як соат 10,000 просмотр мехест мо ҳар як соатча чӣ мекардем пайгирӣ мекардем ман ина гуфтам ки дар байни агар ҳамин 10 рӯз агар ҳамин миллиона нагира ман дига шеърнависиро баҳс мекунам лекин дар ҳақиқатан 10 рӯз ногузашта миллион агар хоб инашам кӯшиш мекунем ки хоб то ҷои андозае дошта бошад хоб дӯстмуrodҷон лаҳзаҳоти хотироти ғамгинии шумо дар зиндагӣ чие ки шумо то ҳол афсусша мехӯред ғамгинӣ коре ки афсус мехӯрем ки то ҳол ҳамун кора шумо анҷом надодед ё ин ки иштирок накардед ё ин ки масалан ки ҳамун лаҳзае ки ҳасус хӯрдед хеле дар сари ман бисёр омадагиай мақсад бисёр дар аммо эҳсостаринаш рости гап ака ҳар чизе ки мегзара ва дар ҳақиқат фақат ҳаморо ба ёд меорӣ механдӣ ки меги ҳамин корам хеле буд но дар асл солҳои ака ҷанга бигирем ки мо чӣ хел азоб доштему чӣ хел қиниё буд чӣ хел рӯзҳои нотишу нанговар буд ки мақсад нуни хӯрдан меёфтӣ мара ҳамаш дар ёдам аст ман кӯдак будам оне ки то ҳозир мара дар ёдам аст чӣ гап буд чӣ хабар буд чӣ хеле азоб мекашид падару модаромон бо аи дар болои дар хонаҳои мо грезоҳо омадагӣ буданд грезоҳо хоб буданд рости гап қин буд он рӯзам паси сар шид хай кӯдак будем паси сар шид баъд донишҷӯ шидем ака донишҷӯ ба қавли худмон донишҷӯ ака мегем ҳозир студент мегем хурсанд мешем лекин азобе ки мо кашидем ягон донишҷӯро ҳозир ман гапа бигӯм мумкин меган дӯстмурод афанди гуфтаистай мегам ман дониш кардам институти санъат ҷома қати омадагиам ҷома пӯшида вақте ки барф меборид ман ҷомао мепӯшидим меомадем ҷома доштам дар хобгоҳи институти санъат барои барф бориданҳо ҷома адена калушу маҳси адена доштам калушои қоқақ мегӯянд ку анақади калуш доштам
محصیقتی در ایمینای برای روزای برفباری طفلی داشتیم طفلیمون خیلی تنکه که تویستونا بود بخوری نخوری که یا ایسوس شکاف بود راستی گفت در همون روزا اکوازی خیلی بگیم میخنده میگیم خیلی روزا بود روزایی بودن که به هر روزای مشکل بود یوسف جون به هر روزای مشکل بود مقصد همین آدم سیر باشی پوچت غوث باشه غوث پوشیدگی باشه آدم خنک نمیزنم من اکا دیگه نمیدونم هم پوچمون تنک بود هم شکمون گشنه بود هم مردک باریم بگیم ما یخمون توخه نبودیم ما خدمت توخه نمیگیم برادرای ما بسیار بودن که در عذاب بودیم این با اون روزا خطور اینا بدیم سال 2001 تا 2002 3 بعد 2002 3 علاقه میافتیم که بخریم میافتیم که بپوشیم همین روح شایفتیم اگر ما در این استود می ایستادیم و همچون استودنت میخوندیم ما خوندن نمیتونستیم ما را تشکر با استادا میگم که ما را فهمیدن که ما هم خیلی مقصد کم بغلیم و ما را جواب دادن که یک توی تماشا بریم یک توی معرکه بریم یک جدا کنسرت بمونیم پل کار کنیم و بیایم استودا بخونیم من بسیار برادرها همش در یاد چونه هست که تو همین 2008 2010 چه روزای قینی بود ما پل نمیفتیم نه پل میفتیم ما حلقه نام داشتیم ای پشت نامون ما مثلا نان میافتیم که بخریم با برادرایی که در بر ما بودن قین بود زندگی دشوار بود حاضرم زندگی قینه روشنایی حاضرم قینه خیلی حاضر شکر خدا میگیم که یک اسم میپریم اسم میپریم تاجیکستان نشین مسکو میریم در برادرها در مسکو بسیار هستن که بود دستگیری میکنن کنسرت میمونیم تو تماشا میکنیم یا چنین که مبلغ کار میکنیم میاییم در اینجا زندگیمون رو میبریم با مقصد که شرط شرایط کم که کارت کار بفرمونه دیگه شیدگی نه دانشجو رو میبینی حوزی ما دانشجوی ما بودم که من یاد ندارم که 2 ماه 3 ماه یک بار مشق کردم میشتیم 2 ماه 3 ماه یک بار مشق کردم میشتیم حوزی دانشجو مشق کرده بشین یا مشق خاطی میری بیاد تاکسی مقصد که 3 تا 8 دقیقه میکنن که 33 زنگ میزنن پول در استودنت میگم من جانوی ما استودنت خونه ما میام حوزی نه دوشنبه خونه ما 6 تا میگه یا 33 زنگ میزنم مول میگیرم میبرم ایرادی ما ماشین مایده تو گل ماشت تو گل ما می خدا میگفتن که ما ترلبوس دا ما رو بار کنن ترلبوس به پول من که یک چیز انم جدا نقلتون میکنم یک سرتیفیکات داشتم بالاش که سرخ بود استیناش که سرخ بود همه رو میبروردم چپانه میپوشیدم درونش همش دریدگی بود درون وای درون چی داره کو استرن درونش همش دریدگی بود دوختگی بودیم خمونم چه خیلی دوختگی بودیم که همین اوس شما میپوشید دیوونای تیار میشین سر ما بارم خیلی تیلت میکردم و از پارت کم میبروردم چپانه میپوشیدم ده بریم تو پاو میگفتم میدرم آدم چی دارم باور میکنی میدرم آدم من ترلبوس دارم دیگه هم چند بار همین میدرم آدم موسوم هشی چکیم با پلچینی ایکو واسه از پارت کم میبروردم راستانه میپوشیدم میشتم دیگه هم چکین میدرم تا همین چیره تا آخر هم دیوونا رو میگفت که درو کجاشی میاد دیوونا درو آدم درد میگفت ایسرا میگفت نمیام حیران میشیدم واقعا جوش میومد گپای قبه هم شنیدم همین کارم میپوشیدم چپانا خدمت دیوونا میگم ای پاد هم دیوونا بیزور که فقط مشکی مودم چی مودا ترلبوس مودم خیلی فقط دیوونا و گنگ کارو خیلی میاد بیزور کنم دیوونا خیلی وقتا هم خیلی بود هیچ کس راه هیچ کس نمیخوردم کار میگن پل بیویو زندگی تا پیش ببری پنسانه رو دادم است که همون وقتا واسه من نمیدونم پنسانه رو ترلبوس خاطر میروان همون سولو مر دادم است که همون کاندکتور رو خاطر پنسانه رو جنگ میخوردن یا شما هم به پل میرین بیزور کردن ایسوسو پنسانه رو خیلی چی داشتن همین روزا رو ما دیدم خیلی شکرانه وطنی آباد میکنیم شکرانه تاجیکستان میکنیم که یک قدر پیشروی شد یک قدر همین استودنتا معلومه که هم دانشجو معلومه که یا چی هست بله درسته اولین فیلمی که بازی کردید کدام فیلم بود اولین فیلمی که ما بازی کردم در سال 2001 در ارزوی پدر بازی کردم در ارزوی پدر چهارم سری دانشجو بودیم من فیلم ارزوی پدر همش هم در اونجا ندیدم در چهارم سری در درون غار بوده خواب میبینه که ما آرام شده بازی کردیم مکا نه نیست راستی مهربان نمی خرک کودکک بود پچینی دست دزده خوردگی ما استودنتی خیلی کم ترک چی بگم دانشجو شروع دزده خوردم داد مثلا درون غار همین ورزاب یا اتوبوس دا بردن مونا لباسای کبود پوشوندن مونا همون چهارم سریش ببینین هست
бо ҳамин иминои мара хушро нишон метаҳам уҷа дар расм як қамчин дорум хеле кадамиём қамчин қати биё ки оро задаистам гуда хов мебина ку корча қати мезана оташа даретон боша ана уҷада ҳамун пушт либосои сафед пушидаги кабутаю хеда ҳамун сиёмка сафед метава либосои кабути хеле балтароси пушидагием ана уҷа якум бор киноро дидем ки чи хеле сиёмка мекунанд чикор мекунанд як рӯзи дароз ҳамуҷада гаштем мақсад ҳамун кино бисёр ҳам филми хуб аст дар орзуи падар ана уҷада бозӣ кардагим баъд айвай омад баъд дар хизмати модар ватан будем ки як командир доштем аймасчоҳи кӯҳӣ буд ман гуфт ки дӯстмурҷон ҳам клипҳои тира ман тамошо мекунам гуфтам клипе гуфти ку ҳама гов мол барам ман дихта мебарам ҳамун клипҳоро гуфт ма инамиро гуфт дар телефонам ҳаст телефонои китайст ки инами калон дор 5 колонка дорам ина гуфт ҳам клипҳои ту дар телефони ма ҳаст ҳамиро намеша гуфт дарозтар кунӣ гуфт калтар ман тамошо мекунем 2 минута тамом мешавад мақсад ки ҳамиро дроз кунӣ мама гуфтам дроз кишиду кино мешавад бояд клип дигар кино дигар гуфт ана ми хеле бикунем касби шумо хеле мира бикунем ҳами идеяро дар калаи ман дуровард ба ман хизмати модар ватан омадам рости гап гурӯҳи арабшо ҳар кадомаш ҳар тараф да вақт шуда мо квартира будем мақсад ду хона туфакадагӣ будам монанда бародаро дар хонаи туфакадагӣ меистодем ӯ мақсад хонаҳошона гирифтан мо институтам ки буд кардем ҳар кас қафои кори худашид мо омадам вақте ки 2 сол як ҷо мери меоӣ аллакай бегонаӣ бо ҳам чи хеле ки дар соли якум курсӣ будем бо ҳам хеле дар назарам тофт хай ба бародар будам тӯю маърака мерафтам лекин худоро шукр ки омадам тӯю маърака пул кор мекардему зиндагимона пеш мебурдем баъд ҳамин шогирдон қати убайдуллои саъдулло баъд мугамбо хай рости гап пешай мугамбо алик ҳайку ина алик бозӣ мекана ӯ алик буд шогирдон қати убайдулло баъд омадем ки алик намедонам хайса бобои зиндагӣ ваям бечора дар ким кадом к намедонам молгони када мегашт дар куҷое буд дигар вайро наидим баъд мугамбо пешай ҳамин хизмат рафтану мара дар тӯш заказ када бурдага $50 заказ када бурдага ки ман дар тӯи бача баромад кардем ва дар рӯзи ҳам тӯш гуфт ки ман мехоҳам ки мара шогирд бигирӣ ман гуфтам тамом шогирди ман ина тамому баран ака думи буза ба камбиёр вақта мусфидӣ мекардем риш пиш мемондем баъд ҳамун ченина мақсад қатимо ёро бародар шид ҳам шогирд қатимо кор ва фаъолият мекунад нана баъд омадем маслиҳат кардем акмал ҷумаев қати убайдуллои саъдулло қати мугамбо ма баъд дига бародаро қати ҳамон шиштем маслиҳат кардем акмал ҷумаев ҳамин кинода бисёр мерафт хай моро ба навор мегирифт ин кинои мо 1.5 сол кашид охир як рӯз акмал ҷумаев намеёфтем кадом филм ҳамин овраи ишқ баъд 1.5 сол кашид рости гап акмал ҷумаев ҳам ҷош меомад хайда мақафои корош бенавор бардор ҷияни убайдуллоро мебурдем яхе рӯз шидагие ки ягон наворбардор надорем худман канокура меҷақидем медавидем ён маза чи гапа мегӯзад шохгоҳ шикамонда даромад ҷора мо бенавор мо сиёмка кардагем мамира на хай ака азобша кашидем худоро шукр роҳатшам ҳар як коре ки азобша кашиди роҳатша мебинем бале филмам бисёр тарафдори худашро дошт то ҳозирам дорад хоб гузаштем бар мавзӯи филми овораи ишқ тақдири духтараке ки дар филми овораи ишқ бозид дилбар ӯ духтараки фархория рости гап баъд ҳамин кинои мо вай ба шавҳар баромад як бачак як рӯз мара дар як маърака дид гуфт ки салом алейкум як бачаки ҳамин худут морем буданд нами хеломат салом алейкум ҳамхели омад гуфт ки салом алейкум сози мара шинохтӣ гуфтам не рости гап гуфт ки ман шӯям дилбар мешам ман гуфтам зинда бошӣ азна зинда бошӣ қати салом алейкум кардем дигар рости гап ман дигар дилбарам надидум айбан чандин соло гузашт ва як инами соли 2020 ман рости гап чӣ кардам ай тарафи цирк аз ҷои кормон мора вай репетитсия бурдан ипподром репетитсия бурдан дар ҳолати репетитсия буд ки як аз салом мегардам нигоҳ мекунам дилбар салом алейкум гуфтам нарӯз шута дидам охири қатиш гап задем ки як 50 кӯдак айдемаш қатор 50 кӯдак яхела ҳамаш либосои яхела доранд гуфтам иё киян гуфт ҳамаи шогирдои ман мураббиам меоям гуфт ман рости гап дигар напурсидем ки мактаби миёнада дарс метаҳ ё ягон литсей боша дигар рости гап иша напурсидем ҳамин хаша медонем ки мураббӣ шида кӯдакоро дарси рақс ёд метаҳ намедонем чӣ коре мекунад ки ҳамун кӯдакои лаёқатманд дадам ба фикрам ки уҷа бурдан уҷа мактабо намебаранд ку ҳамуҷада дидам дилбарам ҳамун чӣ хеле буд ҳамун дилбараю
صاحبی دو کودکم گفت مقصد که دو کودک دارم گفت خیلی دو کودک دارم گفت یا 3 کودک دارم گفت راستیگر در یادم نمونده همین 2020 دیدم شد. بسیار خوب اگر که دلبر خانم ما را دیده ایسته باشند ما سلام خود را میرسونیم. ما در فیلم او کس شاهد بودیم، تماشا کردیم و لایک هم موندیم با اصطلاح حاضره و میخواهیم که باز برگردد در فیلم های دیگه اگر شوش بمونه اجازه دهند خانه در رئیس خانه شاید خودشون گفتند رئیس خانه مدت در رئیس خانه زنرکا میشوند. خلاصه که شما یکم نقشه و ایده دارین تا اینکه دوباره دلبر برگردد به صحنه؟ البته ما با همراه اکمل جمعیف یک مقصد که همین اوره عشق دو شب برو وردن اون بایدلا با همراهی موگان با ایلام جان دو شب برو وردن ما با همراهی اکمل جمعیف با قول ارزا پاکزده سیناری را نوشته تیار کرده. من میخوام گفت که همین مقصد که بابای نگینه دلبر یعنی بابای همون نگینه و خودتو مقصد دیگه بچه ها رو جمع کنیم. همین میخوام گفت که 3 شب من خودم رژیسوری کنم و اکمل جمعیف گفتم خودم بنوار بگیرم همون را ما در جستجوی شاید که اگر وقتی که ببینیم شون همین را پیشنهاد کنیم اگر که قبول کنن ان شاء الله که آواره عشق 3 را بنوار میگیریم. یعنی که هنرمندایی که در نقش اول بازی کردن باید که باشن تا اینکه فیلم جالبتر باشه و مخلصایی که هستن خوب باشن. دوست مراد جان کی خودت را خوشحال حس کردی؟ من یگان وقت من زیق حس کردگی نیستم. یگان وقت خدا میگم زیق هم نشم شکرانه پروردگار میکنم که پدر و مادر پیر دارم در بالای سرم هستن یار و برادرام در بر من. یگان چیز زیقی و تنقیسی ندارم خدا را شکر. 2 دخترک نوزنی دارم اویله سالم دارم خدا را شکر میگم هزار با شکر. یگان بار خودم حالی من زیق و تنها حس نکردم یا اینکه وقت ندارم یا اینکه وقتی سرخور. بله بسیار هم خوب است. دوست مراد جان زنده باشین برای سوال‌های جواب‌های سوال‌های ما. دوست مراد جان یک چیزی که یک پخشی هست در اینترنت غیر عادی است بین گروه عرب شو و منیجر نوی گروه عرب شو مثلا که نوارها زیاد هستند. یک وقت رپریستو همه چنین بود اتوی چپک میکردن بر دیگر بازی اتوی چپک چی دست در اینترنت دیگر راه نمیافتی که چی تماشا کنی ایس قدم میزدی اتوی ایس قدم میزد اتوی حلقه همون توجیکی هم نمی‌نویسوندن که با معنی تر شود. خلاصه که همه حوزه بین همینا اتوی چپک شده است. شما چی گفتنی هستی در این باره؟ من راستی که من وقت اینترس هم ندارم و هم نیستم لیکن یک جوش من کم قهرم کرد. با همراه سعدی گپ زدم با همراه سعدی اسماعیل گپ زدم در تلفن گفت که از ما میکنیم گفت پخش مستقیم میکنیم گفت پرامای فیروخی با مقصد که بگی سبشای استفاده گفتم خیلی با همراه سعدی جان گپ زدم بودیم که یا که یوتیوب در اومدم که علاقه فخرالدین در پخش مستقیم است. فخرالدین در دیگه کانال پخش مستقیم کردیم در باره منیجر گپ زدم وای منیجر خیلی اومد رفت من راستی که بولی من اینترسات هم نکردم که وای اومد ای رفته من نمیدونم اومد و رفتنی وای من بخچم میدونم من وای دم نیستم بعد همیشه من نوشتم که اونجا سوال داشتن که منیجر چی با تو اومد کو ای تو جدوشی من نوشتم تو همین روز یک جای بودن سعدی و من کم وقت میرم خبرگیری قضیه میشینم ما یک جایی انوخی من این کارا درک هم نداشتم. بعد فهمیدم که فخرالدین منیجر قطعش گرفته بود رفته بود و بعد با چخیل شده بین همین هفته با جدا شده با گفتی منیجر که پل نداده بود ایش فخرالدین گشته اومده پیش سعدی انا پیش سعدی اومده نشده من بودم ملکه همونجا دخشون بخشون گفته است بودن که وازی هم منیجر گفته است وازی ها ما میگی با گشتی اینجا اومدیم همونجا با ما کم طرقه گفت توجیگو خوپالگا بود گفتم اگه کی میدونسته که رفتی گشتی اومدی من امراتون درک ندارم همین که با ما گفتم نگم در حقیقت با وجود مخلصایی بودن که پرسیدن که چوبا تو خاطی فخرالدین نیستی با گشته پیش سعدیشون اومدی. بعدم خیلی گپ زدن اینم دین را خودش اینم دین شاو نه که نگاه میکنم پرامای افیر ده منیجر گپ زدی
аки гап бояд нагум ғайбат нестаи чиам нестаю ҳама медонам о ин не ғайбата сифатчон шо манижа гашта гуфтисай ки чӣ хели мара туида заказ кадан дар пахши мустақим дар прямой эфир гап десай ки мара туида заказ кадану рӯи хотири ма заказ кадан рӯи хотири вай не Фахриддин гуфтистай ма айрон шуд ё тоба ин гуфта ки динагӣ мақсад ки ин мардак 20 солши дар санъатай ин мега ки туйдоро рӯи хотири Фахриддин рӯи хотири ма Фахриддина заказ мекардан Фахриддина хача чо мекунад ё ки канало рӯи хотири ма Фахриддина даъват кардану саҳна бозидем ма ин хеле гапа лишне ман намебардорам ман намебахшам ин хеле гапа агар мада бигӯям фарқ надорад ҷамилаи аминаи рафоатай гулчеҳраи саодатай манижаи мада гуфти рӯча нефарқҳоем ҷошда мегӯям як дусе сари зулфи ту нашид сари зулфи дигаре сарам бошад саломат тоқи бисёр любое время меом худмда ёри вафодор проблема нест мақсади масъалаи санъата мада духтар проблема нест нам як бор инстаграм медонам мекунам 400 кас навиштага ки ака мара дар санъат бигӣ ака ғайбат чон нашава нагӯям ки домҷоан шишту дар як барнома моро ғайбат кард ғайбат не ман не тарафи Фахриддинам не тарафи манижа ман коршон надорам некем чӣ дар кора ҳамин гапои гуфти ҳамон ки гапои нолозим чӣ лозим охӣ ака мега ки ман канало рӯи хотири ман Фахриддина даъват карда будам ин гап иминои ҳам манижада намезеба ин гап киоли мақсад ки чинчиқ бача очиша ҷигҷиг ёд додай анам хеле дар назари ма тофтагда бале хоб назари шумо дар ин бора чӣ назари ма дар ин бора ҳамиқа ки ман интересоват ҳам надорам мақсад ягон коршонам надорам мақсад ҳар як одам кор мекунад ба худша кор мекунад Фахриддин мо да бародарай мо ягон вайш нестай мақсад мо солои зиёдае ки нон намахӯрем бояд мардак мардум курнамак набоша якам дар намакдон туф накунад мақсад ки қатин кор ман ҳозир қатин гапам гирифт ҳозир қатин кор намекунам бо як ҳафта пас насринём сошид бо меом қатин кор мекунам ҳамин қаҳри шидан қаҳр карда рафтан и айрӯи мардакия дар санъаткор неохи нами ҳозир ман гапам қатин хеле мегреза мегӯям биё таваккал дар худам ман рафтам мерам дар кор нест мисол ягон чи дар кор нест мерам бо як ҳафта пас худам занг мезанам мегӯям биё фалон кора ман ёрдам кун мисол агар ки будонам ҳамон кора дасти меояд занг мезанам мегӯям кори ман ёрдам кун ё ки биё ҳамкорӣ кунӣ ита не ки дига ман бихезам вай мара и гапа гуфту вай ини хелӣ шиду мада и хелӣ каду бояд ҳар як одам худаш калла дорад каллаша кор мефаҳмад сумраҷон саломат бошед филме ҳаст ки шумо дар нақш даъват шудед аммо нарафтед баъд пушаймон шудед ки чаро ман дар ин филм бозӣ накардам не хеле гап нест хеле нашида ман рости гап ман бисёр филмҳои телевизионидам бозӣ кардам подошда бозӣ кардам оинаи беҷилода бозӣ кардам дигар кинои тоҷикфилмда бозӣ кардам лекин ман худам фикр мекунам ки киное ки мақсад хумон ман қатъи як маҷмӯаи мешинему ай сари хат ба ҳарфи калом сар мекунем ки ҳамин кора мо пеша мекунем гуфта дар назди халқ бисёртар моро ба ҳамин киноҳомон мешиносану ба ҳамин киноҳомон мақсад ки бо солҳои пештарак буд мо мешиштему мультик перевод мекардем бисёр мультикҳоро перевод мекардем ҳамин ба ҳарф меборид як маҷмӯаи маро занг медад дӯстмурод хонада бибинам холи шиштагӣ бихе биё бибинам туи данести бихе биё меомадем шрек 2 шрек 3 4 5 ба фикрам то 5 кардем паҳлавон ва бузбала оно кӯдаке ки шефи кӯдако ҳаме амуро мешиштем ман дар як шиштагим то 5 нақш овоз медодам шрека мегӯдам ту ҷони ман бахӯ хора истироҳат кун шрека бояд рауф буд ки ӯро мекардам чхеле дар миста рафро мекардам мехелем ручкатро ба ман де бо иро мекардем мақсад алаганар мекардам алагана маюм чайдану маро мекшане гуфта мақсад ки чанд намуд овоз мекардему мақсад ки мультикҳоро перевод мекардем ба кӯдако бениҳоят писанд буд ҳамин кӯчаҳода мерем то ҳозирам маро мебинад алагана чайданов куҷода мисол ки ҳамин айрӯи ҳамун гапои ҳамун кӯдако айрӯи ҳамун гапои ҳамун мухлисо мефаҳмӣ ки ҳамин чиз дар байни ҳамо ҳаст ки ҳамин гапа мегӯянд дар сомонаи интернет аллакай рекламода пахш шуд ки шефи кӯдако душ мебарояд ба ҳорда инашам перевод мекунед ман бениҳоят ӯ кӯдакак да бале чӣ кам
البته همه اکمل جمعه فقیر را میدونه اون که برای البته ما اکمل جمعه میگه یک روز یا بالا که وقت جدا کم یک روز بیاد تو بگیره بشه میره بود که یا شب تو روزا میشینیم ان شاء الله که میکنیم بود میکنیم بعد این زبط دسته مثلا که در گفت با جواب بود تمام ان شاء الله بیای مخلصاش داد میکنن. ما همین گپ در همه جا میگم این گپ ما یک آدم بزرگ ما گفت که شما صنعتکارا گفت ما یک جا گفتم ما در دیر شده من میرم گفتم خونه میرم گفتم ای چه خونت میری گفت تو ای موی گفت از اون موی این نمیشه تا گفت ما مقصد خریدگی گفت بشه گفت سه شوا تا میخرم تو نمیری گفتم چه لگا گفت که نمی صنعتکار که شیدی گفت تو در یک راه دست زدی تو از اون خلقی بسیار چیو را دست میتی مقصد خونه و در و تمام چیزا دست میتی و مقصد سفری خارجی میکنی میری یا ماه دو ماه سه ماه در خارج میگردی یک سال دو سال در دیگه دولت هم میگردی مقصد که صنعتکار راست با گفت تو راست صنعتکار شدی دیگه تمام تو همه چی را فراموش میکنی و چیزی که مردم بگن چیزی که ما رو طلب کنن ما دیگه از اون شما چیزی که شما بخواید ما هم کارا میکنیم تمام همین حوزه بگم همین زمان ما هم در همه چی واقعا در حالتم که ساعت 8 باید من لجو میرفتم گفتم که برنامه را کوشش کنیم که دعوت مهمونا را تا ساعت 8 تمام کنیم این الان ساعت 10 شده است حالا ما ثبت نوام انا که تام صنعتکاری انا که نو قدم موندیش انا که میفهمم نه ما فهمیدیم که همین چی بود از بود در صنعتکاری قبول دارم میشه بگی که میام نمیتونی رفتم از اون خلق صحنه و صنعت این خودش یک دنیای دیگر است یک دنیای بزرگ است و پاموندن با این یک نهر یک بحر کلان است در اومده دیگر رهگم میزنی کدوم طرف برای کدوم طرف نره. دوستان جان زنده باشین. تشکر به خاطر که اومدین به خاطر اینکه ما را آوردن از کجایی که نباشیم خلاصه که ما دیگر را در همین روی نوار میبینیم. زنده باشین. شما برای مخلصان ما چی گفتنی هستید و شما چی هدف ها دارین در آینده؟ عصر 21 سال 2021 ما دعا میکنیم که همه وقت ملت تاجیک مردم تاجیک جوانای تاجیک نون بردار ملت باشن پرچم بردار ملت باشن همین تاجیکستانی ما در روی دنیا پرچمش آویزان باشه. من همین آرزو دارم که میخوام که تاجیکستانی ما هم خیلی که فخر میکنم که من تاجیکم در کجای روی دنیا برم تاجیکم بگم برام خیلی فخر کنم. بله تشکر برای بسیار هم چیزای خوب. تماشاگران گرامی این بود برنامه ما برنامه شبای ما و تا برنامه های دیگر خداحافظ. من بودم یوسفی گلریزی و اینجا برنامه جمعه اف تیوی کانال جمعه اف تیوی برنامه هنرمند با ما بودن دون جوان گوری عربشو هنرمند سراینده حاج نگار هرچی که بحث کنیم اکتیور دراما و کینو دوست مراد شریفوف خیر مقدم میگیم خوش آمدین تا برنامه های دیگر. خداحافظ.